ñukanchik comunidad Pucará shinashta kanchi tukuyllata convidashpa sakiripani tushupashunchi tukuylla murukunata karashkamanta chaykutasha nipani tushupashunchi tukuyllakuna mana Pucará ayllu llaqtapi tukuy ruraykunata mana chariringachu nachu makipi ñuka yachana wasipi kaq punchakunapika yachahu wawakunapash kaparkankichi kunambika ña tayta mama iman ña tukupashkankichi wawakunatapash charipankichi Pucaramanta sumak ñustahukunami kapan makiguta waktashunchi paykunamanpash ñukanchiwan kaypi pakta kanakrimanta nachu kushilla kapanchi San Pablo nishka shutikunawan mana kashpaka shuk virgenkunapas shutikunawanmi kay inti raymitaka rurankuna kashka kan nachu la fiesta sagrada en honor al Padre Sol nijupan nachu ñukanchi ñawpa taytakuna mamakunaka maymandami inti taytata Pachamamata yuyashpa kawsankuna kashka kan tukuy murukunata fukuchishkamanta yupaychani nina kanchi nishpami kay hatun raymikunataka rurankuna kashka kan ñami aswaguta rurankapaka saragukunata multita rurankapaka ña ishkunajun. Esto quiere decir de que sus 180 goya riman quichuatac y lo demás chinga chigrinchimi quichua shimita si es que naño canchi paikunata yachachispa villa chinchi. Festival gastronómico pasarela hombres y mujeres quichuas, diseño mushuk moda y diseño Pucará, vuelta ciclística a Pucará. Kaitakas Charipami 8.3 kilómetros. 8 de julio Kikingunawan Chaita Caña Facta Canacapanchi, 8 de julio recepción de chamisas, igual Charigripanchi juegos tradicionales y también vaca loca Gokunata. 9 de julio mi Hatun Punja Gokuna Chayamupan, Charipanchi Miñaprioste Gokunata, Nacho. Kai Hatun Noche Cultural Tutapa. Shamu Grijupan mi Taita Mamakuna, proyecto Coraza Yucanchiwa Kangapa Chay Punja. Huyayay Pucará Taita Mamakuna.